dengan ditama, Om di Tanak, Om di Spiritu Tabitua. Amen. Igrasya di Tuhan Yesus Kristus datakaw, Om iko ginabahan di kiningan, Om iko pisan di Spiritu Tabitua, miyampay na Diyosu sa biyabi. Om yapay suwano. Tapi na iko ngabi, kaunsikan Om katabihan daton kababago, dubong ngaybo, dubong apadam dubo. Kumana takaw sa ngabihan, kano timpunay takaw, iton kababago diti, miyampay do, menang katahon takaw, kumana kiningan, santab dititak, disido, kumana takaw. Adi, habi na kozo, ititak na kiningan, Jesus, maza no do, kalamazan tagazo, di Mary, itina tabitua, di kiningan. Adi, kano na po sa diaw, ginabra takaw. Ano mga kunda daw so nga bida ko papatonda na dida ko sandi da mamalamay di katapatan tahom lati tabitua. Mga kunso day di kiningan tabakas day Diyosu ay tapinay ngabi. Doon ako pamidaw so koso in pamusawan ngabi ko. Amidbos ngabi ko, iduno iniman ko, amiduno iaw ko ang masan damimang. Masa dohasa ko, masa dohasa ko, masa dohasa ko tagasokoso. Itinapogi, makinsiyan so di Mary. Bitwa poing tihambus hahangay. Sa biyabi ditasap sang tingabi. Om Yesu tapinay ngabi, sumambayang mantok dago, dahil di Tuhan kiningan datakaw. Ikosyanan na dadi datakaw, ikiningan tabakas, bumohyong dadoso, ngabi datakaw, magawit datakaw, dahil ko posisyon sa ladyul. Amen. Tuhan ko siyanay no. Tuhan ko siyanay no. Kristus ko siyanay no. Kristus ko siyanay no. Tuhan ko siyanay no. Tuhan ko siyanay no. Kabuntugan doy di kinoyngan idita ka Vaskoson. Di babasan na tuhun nga bitang abasi, o di Ginoo no itanaw, mga sosikoy niyaw, monong buhaw iginasikoy niyaw. Sumambasikoy niyaw, mabantusikoy niyaw, anak sikoy diyaw do kapanang katawanan, nagmontok kabantugan kagaso. Tuhan kinoyngan, lanjakan surga oy kinoyngan, tabakas. Tuhan Yesus Kristus anak-anak ng Panginoon, Tuhan kinoyngan, lumbari kinoyngan, anak ikaman. Mong irong koridoso nga minipomogunan, o siya na yoinagan. Mong irong koridoso nga minipomogunan, ay mo sambayan sa ikaw koloy di abanan ang ditama.
Jesus Christus, yang Pai Espiritu Tobit Tuhan. Ini kapan Tuhan dinoingan indaman. Amen. Kano sumambayang. Oy kiningan i maza di kahahangazan tahub di merito bitwa pinapavonod do di tinaw tuhun di grasya do kapamasizan selajul panak no sumambayang sikoy do opimanan zan do da i kapokin sianan do sido i maza di say do no sikoy do kasudong do manoimo di santodo do kaposizon i Tuhan Jesus Kristus sa tanakno. Imamama si mamalinta miyampay diyaw. Idi kapisan di Espiritu Tabitua. Kinaingan montok so hihinaid ay so papupuson. Amen. Pembesan, manta dibu, do kapaguntaban. Minanong kibos si Tuhan dari Moses, o minabos. Boson iti dari Aaron, om tanak usay nga vidaw. Ingka ko do mamalakat, di tanak ngavi di Israel. Daw de Diosu, om avasi doy Diosu. Iduan takop na da di Tuhan, ivos daw de Diosu, o magavit Diosu, do pibabasan. Ingkano isyeho, do memoho dinganku, do minsibo da di tenak ngavi di Israel, o memelakat sumay dioho. Ibos di Tuhan. Oy kinaingan, kanangay no, pambalakat no, dagay. Oy kinaingan kanangay no, pambalakat no dagay, pabango no o babang divos no day dagay. Ingka no, do ilahan no ngavi o tutunan do itana, sa viavi tinaw minsingiho di sakaday no manampasi. Ponsiko pondoso no itinaw ngavi, tu memalinta ko di pemagunan, miampai ketuhidan. Miampai kadangan memelinta ko di tuhun ngavi. Papatunud ko di tinaw ngavi, do id tanah. Pozo no diaw ituhun ngavi, o ikinaingan. Pozo no diaw isavya vituhun. Takaw na dari kinaingan, damanak dagay di balakatan daw, gisom dahil pampod ngavi di tanah, mamantang di sido. Pambasan, manta disuat, isang tipol, day tuhun ngavi, do Galatia.
Ontok nakaikot itimpu paintantu, pinugad ikinaingan itanak pusay daw, pinagkosusu do sanguhun tondo. Pinagkosusu idsibo kuasa di undang-undang, do menebus di idsibo kuasa ngavi di undang-undang, om papano do toko do dumadi do gempizon sebagi do tanak ngavi. I katahangan do tanak ngavi kau napo nga do pinugad di kinaingan espiritu di tanak kusay daw doid ginavo ngavi Diosu. Espiritu i humad aba ama om itino iti i mamadadi Diosu do tanak okon no di ko tudipon ko. Om nung nakapamadadi Diosu do tanak i kinaingan dadi nakapamadadi Diosu isido do tungkusan. Ibos di Tuhan. Suway timpu, idi nakatahib, omid mogi suway. I Tuhan, miampai Diosu, pembesan mata dia bal tabasi tebitua sinuat dilu. Pinagabagab iku gumampi ngabi kambing biri-biri do pinakazan do Bethlehem. Om no ium dia ho i Mary, om i Joseph, om i tanak tapodo do pain huvi id di penunmadan sapi. Untuk nakita dia ho i tanak sinugut dia ho inobos de dia ho kokomoy disido. Om poti tikid tuhun i nokongo di do natangahan daid nunu iboson di gugumompi ngabi kambing biri-biri. Montok di Mary napo nga hinogo pozo dasido o sa bebiditi konunu so bon napo nodi dasido iti ngabi daid ginabadaw. Guminuhi i gugumompi ngabi kambing biri-biri do mabantug o mangazaw di kiningan do montok sa biabi inongaw nakita diho nakasugot ko sa i dinunu i nakasunod day diho ontok nakaikot i tadaw kumabaho man sunatay itanak nonwan diho isido dingan do Jesus ingan pinatak ditasab do disido di paguhu disido do nadadi id pagaganakan. Ia bal tabasi di Tuhan. Tapi naik kong abi insan po id katimpunan do tahun kababagod iti. Isa ako panong katahwadan kapanong kaunsikan kumanda ko sabab no do balakat di kiningan isontob tayo inunu ipinatak di sudah kumanda ko nongo to ko impambasan di tino
habinokozo id pambasan kaysa nagi hozo kasimbahan isa o balakat montok datoko day katimpunan do taon kababago diti idbuk daw kapaguntaban popoy datoko mambalakat na da gumampi di Yesu i Tuhan amid hozo da kasimbahan oy kiningan kanangay no pambalakat no dagay isa konsikan kumanda toko do tadaw bay no day kampazatan do toko da misa tabitwa da tadaw bay no habinokozo kalamazan tagazo di Mary itina tabitwa di kiningan nadita pinay ko ngabi id kalamazan da toko do tadaw bay no diti mintong toko teko isa o peluang da toko mintong di Mary paingko ipionitan dasido miampai di tanak daw Jesus very close to Jesus Mary so close to Jesus alapat ko so i Jesus teko i Mary mi Jesus ingkanagi i Jesus tamoy mo miampai di zina daw i Mary dadi iso o pambitanan teko mugabit toko id pamusaban toko pengko mohoing do arapat kozam yang pai tanak dia ho miaga di Mary pinapokito toko iso o pambitanan pionitan kumando mohoing teko mohoing tondu nagi miampai do tanak tadi tapinay ko ngabi id kalamazan da toko nagi da tanaw bay na diti mugabit da toko do mintong i kaposizon da toko habinokozo do sa panjang da taon 2020 diti miaga di Marison di au sido na koiho ano ihizab tega kandak di kiningan umanda sido dadi tapinay ko ngabi ay sa datoko inokoiho i ayhan datoko ano iantakan dahil kapasuzan datoko ano ikapaguhu dahil kapasuzan datoko mega di Marison di ginabon di sido nunu ipinobos di tasab montok datoko mungkin kibada tidak tehan datoko toko di ko kamoy di kapasusan datoko nga au toko pakitanon dadi ituhan magahap datoko do uma dai di sido utumbazan toko kuma dai di sido mega di Marison di yes teko o kada sida da suminimbang anu i kapabalan di tasab kumanda sida jadi i taon kapabago diti kano pamusabay da toko intangan toko ikapasusan da toko walaupun au toko nokoy anu i patutuko da toko nga anu kadikiningan dan di kiningan kumada toko miampai so Yesu gisom mi do ohimpupuson da timpu kanono idmisa tabi itu aditing tay mo toko i Jesus i manak do kapasizon do kababago kumada toko maza di tina di sido i Mary i inagontizan di sido o hidang na da ikapasusan da toko da itaon kababago diti mazano do kinasusubon di sido da id suang do kapasusan toko habinokoso id suang do ginabo da toko kano timo toko i Jesus da Eucharistia tabituan diti
Mingkakat toko kanono pahombuso ikatumbasan na toko. Tumbazan so idiso kiningan. Itama tabakas manonodo do tavan om tanah. Dosa biabi konunu okito om au okito. Tumbazan so iso Tuhan Jesus Kristus. Itanak tuntoy son nanak di kiningan. Nanak di tama da paghuhus sa biabi umul. Kiningan mantad kiningan. Tanabaw mantad tanabaw. Kiningan tatapot mantad kiningan tatapot. Nanak pakonkot tinodo. Sompim yon si miyempay di tama. Malsa di sido sa biabi do natodo. Montok datokaw tuhun ngabi. Montok papamasusan datokaw. Sinunod sido mantad surga. O masa di Espiritu Tapitwa. Nadadi tuhun doy di hahangay Mary. Om nadadi do tuhun. Montok sabab datokaw. Do nakapapak id salib. Do id sibo di Pontius Pilate. Nondo so isido nakapatasan om nahabong. Om tuminungag bago. Untuk nitadaw kumataho. Id katanudan nyampay di buk do tong bitwa. Maninsabat isido do id surga. Om pinuikaw do idi abananan di tama. Mikot may bago isido. Id kabontugan. Mabisala di sangimpasi. Om nangapatay. Om pamalintan daw ay somay kapupuson. Atumbasan so idi Espiritu Tapitwa. I Tuhan. I mananak na kaposison. I muso mantad di tama. Om di tanak. I nyampay di tama. Om di tanak. Do sambaon om bontugon may. Mandadandad so dedi ketungagan di nangapatay. Om di kapasusan di pemagunan domikot. Amen. Miyampay do kaginaban di daun tina. Intangan toko di Mary. Om itia binon di kinaisanon da toko. Inaykot naukot. Om sumambayang sa sida. Kanono mampot da sida da sambayang daw. Sisimbana po da toko nga. Oy Tuhan kinongono o sambayang sa. Oy Tuhan, kinongono o sambayang sa. Montok do Eklesia, ipopotihombus di kaladya, kapanabusan di Jesus, itanak di Mary. Kanaunos mambayang doy di Tuhan. Oy Tuhan kinongono o sambayang sa. Do mamamasi no da o Eklesia da idlahan, pamamasi di Mary, id katumbasan, om kabingimazan tahom. Kanaw no sumambayang doy di Tuhan. Oy Tuhan, kinongono o sambayang sa. Do kapopokito si Koy no da, do kabinsianan, imiyaga di kabinsianan di Mary. Kanaw no sumambayang doy di Tuhan. Oy Tuhan, kinongono o sambayang sa. Montok do tina ngavi, om isontob dumadi do tina, do kabagi no da izyoho, di kogi ginovo di Mary. Kanaw no sumambayang doy di Tuhan. Oy Tuhan, kinongono o sambayang sa. Montok di sontob au kopyuman di ko ginavan di Mary, day Diyoho. Kanaw no sumambayang doy di Tuhan. Oy Tuhan, kinongono o sambayang sa. Sumambayang toko montok Diyoho isumakit, miyampay tulo COVID, padam sisam, domaza do sa kaday do dokutul nga Diyoho, nos ngavi,
paganakan om kinovangan nga video ho, do ovit no da izyo ho, do id kapasyan, do dumuapos diti timpu, do kasusan. Kanonos mambayang doy di Tuhan, Oy Tuhan, kinongono o sembayang sa. kanono mikot doy di Sancti Maria tinada toko, mokyano do sido, do manampung do toko, kumadi tanak do sido, i Tuhan do toko, Jesus Christus, miyampay sumambayang, Ave Maria, Penuh kagrasya, miyampay diyaw ikinaingan, Abitwa o itanga sa sabya bitondo, o mabitwa ituban tinano Jesus. Sancti Maria, tinadikinaingan, pakinsanay sikoy tutuhon ngabi mamimidoso, do babay no ontok jam patasan sa. Amen. Oy Ama, minampot sikoy dahil sembayang di Mary, ipinihino damimang bahagi dahil kaladya kapunabusan di tanak no. Kinungono o sembayang sa. Kinuan niti maza di sido, ikumuiso nagi do nakopiuman do binuang it ginabo don tondo di Mary. Amen. Amen. Aso ko na Tuhan kiningan da sabi pipinangon, tumasan ako basyano nakotoy mo si kadilaw tita kon sa diyaw. Tubaditana om kaladya dohongon nga bidatinaw tuhon, dumadi may iti montok dagay di law ti do kaposison. Aso ko na Tuhan kiningan do sabi pipinangon, tumasan ako basyano nakotoy mo si dihing anggur takon sa diyaw. Tubadi ko pas anggur om kaladya dohongon nga bidatinaw tuhon, dumadi may iti di tinumon do kasundubanan sa. Imang sambayang ay tapinay ngabi, do kahubukan ko am diya sungabi, patay mo na dado di kiningan, itama tabakas. Oy kiningan, tinahod no, manimpun da sabi pikonuno tabasi, o magabit di ngabi dahil katuhukan, tako na di dagay, di magiyum do kahandasan, id kalamazan, tagaso di tinatabitwa di kiningan, do tuda membantog sikoy id di tinimpunan ngabi da grasya no, ingkano, do insanta daw, umandos kano da, do id kapangasan diti. Mazadi Kristus Tuhan sa. Amen. Ituhan miyampay Diyoso. Oin sabato o ginabong abi Diyoso.
kanamanak do kapanong katahuadan ngawi day di Tuhan kiningan datakaw. Totoo tapot daw katunod otuhid iti kalajasa kapamasusan sa. Tomoy mo inabono po damanak diyaw daw kapanong katahuadan ngabi oy Tuhan tama tabitwa. Kiningan tapakas ko so aiso kapupusan damangaso manong ko awgi gina membantog dongan no ontok di kalamasan tagaso di padadisan tina do di hahangay pointi hambus tapitwa Mary. Tumasa di kapamo hunggungan di spiritu tapitwa nasumpak magantisan sa sido di tanak pantaison nanak no. Miyampay aw naman nagak di kabuntugan do kahahangazan no kapagawit day di pamagunan di babang salajur Jesus Kristus Tuhan sa. Masadi sido itasab ngabi mga zo do kalajaan no kapamalintan ngabi sumamba kakwasan ngabi magtalok idumbangan no. Surga kabosyan poimbi bidang ngabi do surga di Serafim nabalakatan sumamba songobian miyampay kapahasan. Oho ngabi dagay sumambayang sikoy. Umampot na dadi diho daid kapangasan tahuduk damaso sikoy mangaso. Totopot obitwa ka oy Tuhan, itabod da samyabi ka bituhan. Itinapogi, da di zona da obitwa ititak ngabi, sumambayang sikoy. Mazada papasondot di spiritu no da ditingabi, miyaga bohobow umatu. Moy do ada dida itingabi da mentok dagay. Di tinan omsa di Tuhan Jesus Kristus sa. Untuk ditimpu dan iman potabuso isido nasaga kosa da suminuang daid kon da sandaw nagano isido da lauti minanak da kapanang katahuadan ngabi minangakib di pinapatak di makiki ngabi daw mos onuo iti sabya biko pangakan na diti tu itino itinanku ipatakon may montok Diyoso. Idlahan megadi untuk napongo imakan min susedap. Nano di sido isasaban insan podo minanak do kapunong katahuadan ngabi. Pinatak di sido de di moki kiiya ngabi daw mos. Onuo iti sabya bikaw panginom naman taditi. Tuwitino isasaban di sako. Iza di batos kababago aiso kapupuson ipatunguan may montok di Yesu montok tagumo. Montok di kapohyangan do songabi. May na iti daid kan daman dago. Ikatapatan tahom lati da katumbasan.
tinapoging, do masos kay mamalamay di kandaman di kinapatason kinatungagan daw. Patakon sa diyaw, oy Tuhan, ilo ti da kaposizon i sasaban da kapamasizan. Manak do kapanang katahuadan ngabit do nigitan si kay diyaw do kapadan day dumbangano manampuan day diyaw. Pahudok ko so si kay do sumambayang do magi day tinanom sa di Kristus o timong si kay nadadad iso maza di Espiritu tabitua. Ando mo ay Tuhan i Ecclesia no, pain tangkop id poto tangkop do pamagunan, obitano Josido do di kapanuan da tahuad sakaday, sa ngavian miyampay di Francis i Pope Dagay, i John i Bishop Dagay, Saviavi di Fadangavi. Undo mo nogi topinay na bidagay, inungot kodok iti kansanan di kutungagan, sabiabi napatay di kusyano, toy mo do ijoho, do iti ninabaw do bosno, kusyanay dagay sabiabi sumambayang zikoy, tomiyampay di hangay tobituan Mary, tinadi kinungan, Santi Joseph Sabo Dosido, miyampay di apostol tungod pitwa, sabiabi insanti, inokopong ponsiko diaw ipo ompus di umulan nabi, kano jikoy no dadi kupusyan do dumadi do sompi tumungkus, nabi doy kupusijon slajur, mga zo mabantog diaw, maza di tanang no Jesus Christus. Maza disido, yampay disido, disido, oy kiningan tama tabakas, idikopisan di Espiritu tabitua. Sabi abi ko bantugan kapantangan nga diyaw no, montok so hihinay ay so kapupuson. Amen. Dadi pano di mamama si naug, maza da kapangyaan pa yung kiningan, katama si ko'y dumabos. Sama sa surga, o bituan o nganu, bikotong molintano, isabnu oy mando itana, biyagan o inka, no surga. Sasagada, Ompo Iyorosikoy, Lohasang Naviagan, Niagaragay, Opo Iyo, Isanto Mohuasa, Umabandagan. Om Kadasing Bikro, doit ko'y masakta, napagrabas so siko, tumantat kalahan. Pagkabasa si ko'y, oy Tuhan, sumambayang si ko'y, domantad patitikid talat, kotahuad no, domanak, dapibabasan, itadaw nga bidagay. Damaza di sakaday na kasyanan no. Pangabasi kayo na dato mo'y mo damantad doso. Pain tampasi mantad sabi abi kasusan ginabo. Damasa si ko'y poingandad di kahansanan na bituhan di kay katan di mamamasiza. Jesus Christus. Tu'y kapamerintaan ikuasa ang pagpuntugan na po na dirawdo patay na ang sahinay. Oy Tuhan Jesus Kristus iminobos sa di apostol nga bino, pibabasan timponan ko Diyosu, pibabasan ko takon ko Diyosu.
kada intong day doso nga vidagay nga day di kutumasan di iglesia no katahuad no damanak dasido da pibabasan pisan I katanudan miyampay hizab no imamamasi mamonlinta montok sa hihinaid ay so kapupuson. Amen. Ipibabasan di Tuhan miyampay di Yesu tamoy mo. Miyampay sundubaran. Kana magitatak di tanda do pibabasan. Intangay, I domba di kiningan, intangay isido, I mangidu di doso ngawi di pamagunan. Obi tuano, I sontob oho di makan min susodop di domba. O Tuhan, kau sami pada patut kau semusut ditaku. Aku sami pada itu. Tinanom sa Hari Kristus, magabit ito kau di kapasuson sa lajul.
Kano sumampayang Natoy mo sa iti sakramentum poin surga, miyampay kaandasan. Oy Tuhan, panak no, sumambayang sikoy do magawit na dadagay iti dahil kapasuson sa lajul. Tu umondos sikoy do papabal di hahangay sa lajul tabi tua Mary, tina di tanak no, tina di Iglesia. Mazali Kristus, Tuhan sa Amen. Tapi na kong avi, kiba diti pipiak payhan, ikaw ko po do namot ya. Papayhan ko iso, iti na po pungutan katahu do minggu do bayno nga montok do tabung do katigis. Paduvo, pakumay diho kapologistahan do tumindapo do misa, megatamay mo to pakiunuan ko do merujuk do diho website do paroke ya. Tahu drive-thru communion kanjuliti megia di tiap kanjulo tiap do minggu megatamay mo itu mimpun do mantad jam ko padam duvo tanga daw gisom do jam ko padam duvo tahong 1 minute do ngadaw. SOP menghadiri misa teko sembayang mentok kapayhan megatamay mo to nagunop do duvo dos vaksinasi pakabasaon do tumindapo do misa. Ino po aw no gunop do dos nga aw pakabasaon. Mentok diho kubo tia tanak ngavi ichibo do podom duvo taon pakabasaon do tumindapo do misa nga mozo do kaganapan di duduvo moheng daw do nagunop do duvo dos. Susubay kapayhan boleh ko mintong do diho do website paroke. Todan ano sebabi mikak. Mingkakat zo dumbangan no.
o Espiritu tapitua, tamimong miso idngan, izyaw no ikano, nanantudok agay, dodros sa dahamin no. Yao sikoy dilahan, di mositi ugadon sa, om tudukay sikoy do kumusa di, umukang sikoy om umidoso, kada sikoy puhugoso noon tingaw, kada puhugoso kaboswanan, kabit tagay, daidlahan di aw katunod. Toy pihi sondi, nakahong ako'y mansa. Insan tagay, magyum sikoy diyaw, mo'y dakano sikoy, mahanaw, santanudan, ahazan daig kapasasan sa lajul. Aw saw, mantat lahan katapatan, onui katunod. Sa viability, kanuan sa diyaw, imasok malaja sa viability tempat, timpu, idipisan di tama di tanah, sahihinay aiso kapupuson. Amen. Ituhan miyampay di Yesu, tiduko kau no montok di balakat. Ikinaingan i maza di kapagon tisanan di hahangay tapitwa Mary, huminizab i tinahuad daw, do menebus di tinaw tuhun, on sikonada do papapuawang di Yesu miyampay balakat daw. Amen. Katutun kau nada, tomoy mo, idnabonopo, di kau mahigan desido. Mazat di isay do no ium kau do misudong do menay mo di paon, di pun on todonon do kaposison. Amen. Yesu i pointi mong avi ginabo untuk tadaw diti. Magawit na dadi miyampay di Yesu di tak ngavi do kandasan ngavi poin sunduban tingadan ngavi poin surga. Amen. Omi balakat ikiningan tapakas koso itama. Omitanak, di Espiritu tabitwa, sumundot na da day Yesu, tumimpon, miyampay Yesu sohi hinail. Amen. Ugadno, pabalono, iabal tabasi di Tuhan. Tuhan dan rekinengan.